sakit bergantung bulu suat tahu nyawa lagu demenua seminggu nganak napi uni nempoh semama mbe jalai nama kana komplehang kembe berangkak seni akalan lupa anta sakit duit endere ang tindu de mbeto rokok nane rokok yang kedua nang manantu julu nonek nikoh kita ya aku yang percek dong singgah lalu kejok do pawon mudrus kemeriap dan mengkoh meriak lalu kita tawar sapenok no mudrus kena lalu mopo nikoh mbeto kita rokok eno asil lalu muda musida jaboya sudah dejak kolo eteno do tahu lagi lalu kita isi aku yang terus kelalu meriap aku tuh mau pinak samban mu ya buksa satu mau keloronen bilu untan ngeras. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah, la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala wal aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati dan banggakan sanak datiang semeton tiang Adinda Ustaz Fajri hafizahullahu ta'ala, amin. Mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat, mudah-mudahan beliau tican umur sabilu serta barokah, mudah-mudahan beliau tican sugih, mudah-mudahan beliau dendek bayi merari malik. Bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat yang tiang hormati, ina-ina, ibu-ibu, papu tiang, ari kakak tiang sebaurau hadir yang tiang hormati dan muliakan. Mudah-mudahan pertemuan tiang pelunggu sami niki adalah bagian dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur tiang pelunggu sami dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat tiang pelunggu sami dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati dan muliakan, muk jeneng pedasang pelinggih meniki jeneng benga ruam seriuk dia belik datang kanak dia bahasa pelinggih aing janggih mara atur tiang saknike timu muk ketuan senineng ketiang sai paling ganteng lek baun dunia, lek baun dunia hari sai paling ganteng. Muya si menjawab sida kakak ni. Demek ya lampak ngaji ya bayi muk ketuana hari gagah kata undi gagah mukakak. Mu demek taik mobil mu langsung stop. Nyonyah bijam tu balik. Demen ndot julu.
arak kepe ngede uni no selung iya kenen ngajum-majum dia. Bapak Ibu yang saya hormati, makin niki jam yang bersamaan arah acara ketiang nike peraya ye langang berangkat baru izin seberak makin yak tulak sampun ke barak arik baru niki dendek bayi beng mangan kenan lamun narak kando empak ya bungkusang guri jago. Selesai niki tiang harus menghadiri pengajian niki keruak tiang Lombok Timur yang pun ndek bau ngonek-ngonek let niki tiang mau selesai juluk niki peraya yang pun langsung niki keruak niki Lombok Timur tiang selesai lek keruak hingga sisa nggih arah acara keluarga niki beson tiang nggih jadi insyaallah sampai balik sampun tiang pesan nyonyah nonek niki ndak baik pedek sampai jam 11:30 malam. Nah demen datang balik muaruan tak kapung ni jangan. Pahala mau ni kita. Oh ni mempara kak berjorak-jorak pahala mau. Anu ya dok modok kon pahala dengan nina dia. Ni bapak-bapak dok modok pahala dengan nina. Dengan nina niki ndek wajib meriap, ndek wajib popoang semamen, ndek wajib. Enggak makin julu karun kena goyu. Ndek wajib pengemeang selakian, ndek nara unin do kitab buku ndara. Cuma dengan nina tak wajib lalu pete reden semame. Lamun wah reda semama jak syurga tahun jamaah bini pelungguh melumbar niki reda semama milu mau pahala pelungguh mau pahala amin Allahumma amin. Nabi pun juga pengajian sebenar lamun saat makin niki rata-rata jemaah selapu nuah bihwikan cuma lamun ndek kerang endang dengah perengan pengajian jelap lalu lupa paling jelap lupa jamaah bini bapak maaf inak tiang keloe anak balu kembik loik lalu anak kan sampai balu sengak jelap lalu lupa baru selesai anak bercerita nojok batur dengan saleto boyak napi unin bercerita kesakit bergantung bulu suat tahu nyawa lagu demen wah seminggu nganak napi uni nempoh semama mbe jalai nama kana komplehang kembe berangkak seni akalan lupa anta sakit we endere antindu ya si jelap lalu lupa aja maaf bini. Nah bapak ibu yang saya mun pira menit niki hari sejam ibu ini dikira kena ngonelan okay. Bapak ibu yang saya muliakan baru sampun do memangi si arik niki entan insyaallah ayat mulai puasa bulan mulai puasa jelo ahad salema jelo ahad saya datang mudah-mudahan dayet namin saya nggak kembek bulan puasa niki nabi doang berdoa pesilak jamaah umat si Nabi Muhammad nabi doa demen doang dayet bulan Rajab tanggal seke elen berdoa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan
Ya Allah, berkah hangga mak kaji lek bulan Rajab, berkah hangga mak kaji lek bulan Syaban, mu pedait ga mak kaji lek bulan Roma, mu napiara lek bulan puasa ina anyat lapah mangka tak melet lalu no lapah molah ketanti ndek payah meriah lamun ieu jari niat pelunggu sami puasa aja berarti puasa aja. Nggih. Bapak Ibu yang saya muliakan, aji sandeman puasa julu nggih, hadir saja nang kena-kenaan tadah puasa lemak. Anjak muda dait lagu niki saling enget-enget tah. Manek Allah Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 125. Ya ayyuhalladzina amanu, dengan sak beriman, sak ndek beriman jandik teboya isi nenek, sak berembiaran dengan beriman ia teboya juru makin yang pun tak puasa saya ingat sak sadu ojo Allah Ta'ala yang pun tak puasa lama masih kurang-kurang dah sadu jadi dindik baik puasa adit sak tetu sadu jok Allah Ta'ala saya ingat ia sak tempoh isi nenek. Ya ayyuhalladzina amanu, manik Allah Ta'ala dengan sak tetu sadu jok aku mu dalam hadis-hadis lain Allah Ta'ala Nabi Muhammad SAW bersabda man kana yu'minu billah sai arak lek kamu pada sak sadu jok aku wal yaumil akhir dait sadu nojok jelo kiamat pal yukrim dhaifah mu pada mulia temue lamun narak temue datang mu aruan tabengan bekelor lamun narak lamun di arak aruan tabengen tu balentia ngarar repuk batura aran dia batura aran balentia bedoen tiang musola santren bedoen ketia arak madrasah li julun balentia RA ara MI ara sanawiyah ara aliyah ara ara doang li julun balentia pokok de boyak tiang embe tok balen zul bauk selai paling sugih insyaallah tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya muliakan, lamun lek nike batu raina batu rak tau to balentia keluik jamaah klinik pokok lem musola niki den kanggo kurang berjamaah subuh maghrib isya den kanggo kurang cuk berjamaah Semarang kurang muk lalu boyan sitia harus full subuh harus full maghrib full isya full kancempir kecek telu enggak kancem kecek telu tiang bapa budi kecek bapa nale ngarana kena arak sekene berjamaah lalu don boya mulai baturak niki ina lamun arak temue datang mu kerangan datang paling pengerumun ina ya doang datang ke pinange kupi pendako kita eling niki nyengket bahas amanu sadu ojok nenek sakalelik berarti Ustaz Adinda sakalelik berarti girang ngerumun senga uah dang mau pengaji seninen tiang girang lalu ngerumun kau pilu dengan tangan ngerumun dengan mama yakin jamaah laki jarang sak pengerumun lalu lamun jamaah bini ja oleh batura datang napiaran niki lingkung datang lingkung insyaallah luwe dengan ngerumun jamaah bini ndek kasalah seninen tiang doang menuntan wah tiang keduan sampun tang iya bae muk cerita wah ketuan dek mberokok kunik beketuan to seninang ke dia
de beto rokok nane rokok yang kedua nang manantu julu nonek nikoh kita ya aku yang percek dong singgah lalu kojok do pawon mu terus ke meriap dan mengkoh meriap lalu kita tawar sa penok no mu terus kena lalu mopo nikoh beto kita rokok eno asil lalu mu musi deja boya ini deja kolo etena do tahu nek kini lalu kita isi aku yang terus ke lalu meriap aku do mu pinak samban mu ya buksa satu mu keloronen bilo untan ngeras amanu sadu jok Allah Ta'ala lamun narak temui pemulia temui lamun tetu tiang pelunggu sami sadu jok Allah Ta'ala pal yukrim daifah aruan ta pemulia temui ya gagah jaga ya lengek jaga ndarak beden jelas nggih kembik ni ampok gagah tiang saya ngak narak tu deket Bali anu lenge tiang harus kecemoh gagah saya ngak narak dengan lenge harus cemoh lantaran nia lenge arak dengan gagah munapi tak beda pada tak syukur rojok Allah subhanahu wa ta'ala mula baru tiang paling ganteng nung berdaitkan cu hari Ustaz Fajri ni kimu kurang ganteng ke tiang ganteng beliau masalah oh mirip dah oh nggih cocok amanu kutiba alaikumus syiyam manik Allah Ta'ala dalam Al-Quran kewajiban kamu pada puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum mara antak sak wajibang umat sandikman kamu datang Muhammad la'allakum tattaqun adene kamu pada takut dait ikhlas taat ojo kaku takut ikhlas taat ojo kaku bertakwa ia ulid tersuruh puasa si Allah subhanahu wa ta'ala adet sak takut ojok Allah ta'ala ikhlas ojok Allah Ta'ala napi pun jua ruan kadar Allah Ta'ala ya terima ia bayin tak sili tiang tu batu raina wahai jamaah Semarang sandik mau PKH telok PKH aruan tak cemoh alhamdulillah ndek kemau telok PKH saya anak searan zul niki unin tiang kena jamaah batura ndek gemes kaken telok PKH haram mutlak kaken telok PKH lamun telok manuk jamai baju angku ni tiang kena mun telok PKH jan dek kanggo jan telok manuk ni ndek mau PKH kadus doang jadi lenge ndarak bayi wah dait kadus dia jak mudah-mudahan deknya mau dia jak ndarak wah dait dia juru matiin selapu dengan masyarakat neknya mau lagu maraunin dengan selebung ndarak atas kuesen ndak baik girang salah angkadus seandainya mau iling iman ojok Allah Ta'ala sandiknya mau PKH alhamdulillah berarti tersadu si Allah Ta'ala entan aran bareh sak lainan ya tebeng si nenek maka ada takut lalu jelasin lamun darak mau de bantuan ojok lagu lasing sepeda unin dengan tulangku Ndaja muliwat doang unin soleh camut-camut dah kanjak 1000 olas jelun no camut musailo calet lamun darat daftar muen syukur bejok Allah Ta'ala kena alhamdulillah ya Allah ndeknya mau lengan PKH mudah-mudahan sak lainan lengan decan ke ya Allah sak kebetulan jeneng ara ruan duwe kara titipan Allah Ta'ala ojok pelunggu sami mu jeneng luwek ruan aruan trapa kendeng nojok dengan sak jelengan sahi besuru nenek gak baik pelit saaran dengan pelit
Ustaz Fajri pelit, mutia ngendah anu pelit ke, pasti indek demenang Ustaz Fajri sepelit, padahal tiang anu pelit ke. Dengan pelit ndek mungkin nak demenang sih dengan pelit, apalagi nak demen sih dengan sandek pelit. Ndak baik jadi dengan pelit, lengek lalu tina, lengek lalu jadi dengan pelit. Tatakun, mudah-mudahan kamu pada jadi manusia bertakwa manik Allah Ta'ala, amin Allahumma. Mu'mbi sak terkena bertakwa nikiat puasa lemak ahad mudahan sadait dia pirana nara inak sai ketian niki deket balik dia demen malam saya nyaur, demen selesai nyaur mutajai bait nyaur insyaallah taala dia. Mudah-mudahan sadait puasa amin Allahumma amin. Padahal anu lapah lagu mangkat tak melet lalu makin deboyak. Demen nomor nikeina tersuruh puasa si Allah Ta'ala ada sakembit bertakwa dinarak kena nah lain-lain nah sambil lamun dah bertakwa awal-awal surah Al-Baqarah ayat 3 tahun dijelasan alif lam mim ayat sekek zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin ayat saketelu alladzi syarat dengan yang pun tersebut kena muttaqin niki alladzina yu'minuna bil ghaib sak pertama sadu ojok nene alladzina yu'minuna bil ghaib sak ndek desrio ndek dek sermenang ye tau sadu contoh mbek entut bau desrio entut tiang jak tahun tanggi dantut dombe do TV anu ijo nu ijo mundo TV ja sadu ojo Allah Ta'ala sandek serius seremen lagu waktu sembahyang ina seakan-akan tahu gak mak serius ruan Allah Ta'ala ondek tahu ingat Allah Ta'ala wajib yakin entar sak mulai kena Allahu Akbar Allah Ta'ala sereuk tiang pelunggu sami jelasina bareh demet sembahyang maghrib coba cek sembahyang tiang pelunggu sami luwek daud masih keliru sembahyang luwek daud masih kemelet kegama tiang niki Zulkarnain tau kelahir tiang tanggal selikur Mei tahun pitu-pitu petang dasa 5 tahun kurang sebulan 17 jelu ya umur ketia petang dasa 5 tahun kurang sebulan kurang lebih 17 jelu ya umur ketiang niki munde keman ini man tahu sembahyang ina sampai makin demen Allahu Akbar tutu injak kabirang wa ana minal muslimin uning ketiang mulai wah demen kabaca peteh ban mobil linangan bensin lebih uninangan barhek lalu ngaji macam lainangan si kesulit naran sembahyang lamun puasa nak murian don depan tun si nenek sembahyang bijulua mu sembahyang lalu bait si Nabi Muhammad tuh tahu si jauh lain lalu bait kaya Nabi Muhammad aing mutunah Nabi Muhammad aku baca selawat pira kali nu baca selawat jelu semalam pira satu sina Allah sataken dah 300 ya alhamdulillah 100 arah porok doang nggih sallallahu ala Muhammad muamak ketiang ngaran Tuan Guru Mustajab anak murid si Tuan Guru Haji Fadil Tahir amak ketiang mutepina nji Tuan Guru lagu tiang dikeman jadi Tuan Guru lamun dianya masih gura alladzina yu'minuna bil ghaib adet sadu-sadu jok Allah Ta'ala dakak menjak ndek bau serius Allah Ta'ala lagu jelas entanara Allah Ta'ala merintah sembahyang Allah Ta'ala merintah baca 2 kalimah syahadat Allah Ta'ala niki tiang pelunggu sami kadang-kadang lae waktu desak tekawin doang dosak pedas lalu asyhadu nu doang lamun dengan tu deket balin tiang asyhadu alla ilaha sanina lagi menonton sanina tu deket balin tiang demen tersuruh baca syahadat kamu baik
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa segera yaran dengan baca syahadah. Bedom tamat bayi onek beketuan sanawiyah uni don tamat. Mau kali ngempapu-papu sanewah sanawiyah. Allahu Akbar. Harus dia berterima kasih hojok Ustaz Pajeri niki sapinaan majelis taklim nggih. Berembedat berterima kasih. Sida bengek-beng, deduk-deduk, sida bengek-beng. Yentat berterima kasih. Masya Allah, luar biasa. Andin di arah majelis taklim bapak. Anu mudah itu sebenarnya. Lalu kadang-kadang dia tinggal. Mau tempahang. Waalaikumsalam. Mau tempahang kadang-kadang. Mau parane. Sam cecenya okah balik saya pengaji lal. Bangun disuruh arak jamaah ke tiang niki badura. Niki dekat balik. Datang baik. Waktu marak niki kelinsiran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Arek kedua nang nok tadi ini. Oh nggih sila. Apa bacaan tu waktu sa pemenik tijuk dan tadi. Ya sida tes tiang atau ya sida berketuan. Dek ketahuan aku tadi. Di mak wi apa bacana? Pedih baca kuning. Demeng bertijuk nuk tadi mu baca alhamdulillahirabbil alamin. Demeng duduk maka assalamualaikum terus. Astaghfirullah. Berembin tam tajah laik ndik kuah tajah datang ngetu. Layak jengkeun sak pedara bapak mengaji tinggal empuruk tadi mukolok-olok bapak mulai. Apa ngaji-ngaji tu anajab. Sampai dia waktu dah itu munane tadi maka ajah sawi de menemulai oleh Allahu Akbar oleh ajah muna praktika selung-elung di narak baik tok tahu sekek-sekek. Luwe jamaah tu deket balin tiang. Di tahun perbedaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi kance subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi di tahun perbedaan sedua dong kalau angemi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi pas demen sujud subhana rabbiyal a'la mi wa bihamdihi. Lamun sak waktu sujud nu jadi ndek jauh Indomie a'la wa bihamdihi. Daka menu mulai maru harus bersedekah sido. Nggih men Ustaz le maru tang juang de gule maka makan jauh aras perempat jauh. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Sak pertama tanda ciri dengan sak takut ikhlas jujur beribadah bertakwa jok Allah Taala adalah sadu jok sak gaib, sadun tan narak malaikat, sadun tan teak mati tersiksa di dalam kubur, di dalam alam barzah lamut gawe sandi ye li baun dunia dia. Ya Allah, julun malam tu tiang tersuruh dengan tema kehidupan setelah mati ini tiang tersuruh ceramah. Aneh nyala dan ini tuah mati dia suruh bercerita dengan dia. Lamun baca enapi kehidupan setelah mati, masya Allah. Lagu wajib sadu entah narak malaikat mungkar, malaikat nakir. Ia sak berketua. Mu sekali masa wah tiang tundang ceramah nak nyiwa. Mu tiang cerita jamaah. Jamaah dalam kubur nikit terketua ni si malaikat. Marabbuka. Lamun tendik dai jawaban marabbuka. Mu'eat temper isi malaikat nakir, mu'eat tegili endah si setum. Mudemen tiangkah ceramah munantu betak tiang jas kebetulan jika dundang jas munantu Ustaz apa ini ceramah baru sangka sabaru nu arat dok salah arat dok salah sekek dok salah sedo menu mu apa dok salah bagian sedo menu berembin tanek tama sedom do dalam kubur rak mentia ke kodek membu tama sedom lekah ke dia jauh stasiun ini sangka lamun ndek sadu pelot ke kembek unin dah jawab la ilaha illallah kesekan maksud ke dia ngadet sak ngiring koreksi diri umat pacu-pacu li bawah dunia
Yunin tiang barak lagu dendek pokok cerita ngaku takut kesetigili sedo menu ni. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Sak pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ubareh tu renungang remberu kehidupan wasamat. Ada doang dai tar mati ni kono nak borong apa? Dek nek borong-borong. Ada doang buat keketuan lemak de menoh nyawa datang niki munapi unin bejak menami berjanjam majok Allah taala makin dulu. Sak kedua wa yuqimunas shalah, tersuruh gawe sembah no. Berarti lamun tak puasa lemak lagu ndik tegawe sembahyang beda kenen mari unin dengan langku esan puasa lagu ndarak kenen ibarat dak pinak balik ndarak bae tekanan wah dia tak pinak ngatap jari natap lagu ndek narak balik ndek narak tembok mumbe de kolang ngatap arak do deket balik tiang piro wah ngomeh ngenyang enak ke girang sili tiang ina girang sili tiang lasing muntah ngerodok jauh kocor lengan deket ngerodok mah jauh kocor si gedak dan niki dia